Kanigirigidu darshan MEGHALAYA bing pidang subhai pi baro syakatup kubor minta kejan miet. Shwan pash ki kubor ki bebni ai pech mai ki mat pekong san. Hadu san spash potli ki selfie group kita kesor jom kejelah bat sakro beli pidang saateng. Pentep usimbut menteri rangbat kejelah ubak sengau balang thar. Yaki College Science bat Commerce hamau plang bat Basapara Mahendraganj latmu bat pendap hadu ulber arhajar arpusan bat arhajar arpunriu. Bersyak ke KSU ke jeng temu jong ke sorkar ban menjuri ke jeng penkelai ke Investment Promotion Act bat len pirel KHASI Giant Hills. Bat kelas masih ke yang school jong ke lower primary school ha Southwest KHASI Hills duk jeng mentua ki arpumut ki kena school. Ki kubor ki bebnia. Usimbut menteri rangbat kejelah ubak siang balang dhar henek singi ula pentip syak yang dorbar ban nadu usnem arhajar khatsau ki don hadu sanspa shipotli ki self help group ki pelatau bat pendung gerteng ki jaka sor jong kejelah. Ula ongya kini ha berjubab ke jengkelib lawan ra da MLA ke North Shillong ba Adelbert Nogrum ha ke dorbar mang tengka jong ke ying dorbar thau ai ke jela ke badang ya chakmat. Ula pentip ru bagi don saupuai teli ki SHG ki badang saateng minta. Uba dhar lak do susu ba ke sorkar kelamang pisas dang ke ba ship ho hajar tengka na ke benta kini ki kinhon da ke ba benrap ba ke jeng ai pisa kai phe na ki SHG ki badang sor syaki SHG ki badang hanong kendong. Hakawai pat kaliang menteri rangbat ke jelau koret ke sama ula kubur ya ke pisah ke beduna belasio syaki SHG bat pensyai ba ke tega skim ke dega jeng temu jo ke sorkar pedeng bat ba ke jela kam shimlarai ke pisah ke belai. It's not the same. In urban, we give 10,000 rupees. So this rural is pertaining to urban, so but it's not the same. It seems maybe 2,500 or something for the rural. So I'm not very sure. Because deal with the CNRD department. So both the NULM as well as the NRLM are central schemes. These schemes are not state government schemes. It's the same amount that is given throughout the country. So the amount of 10,000 was decided by Government of India. And similarly for NRLM also, the same amount which is being given in Meghalaya is what being given in the rest of the country. Menteri Ketana Puli Putih jong ke jelau rakam sangma ula jubab ke jengkeli belabo dan nongelam kaliang persau Dr. Mukul Sangma ke baidai bat ke kerdan jeki college science bat commerce ha mau plang bat ha Basapara Mahendraganj. Ula pensyai baya ke jeng snai kini ki college la peniat da ke PWD. Ke jeng ya ceprang ha ki jeng tei kelong prapun riu persen na ke benta ke mau plang ban riu persen na ke benta ke Basapara Mahendraganj. Usang ma ula pentip baka jeng pendep ia ke mau pelang science bat commerce college la buk por biang haulber minta usnem kat bai ke Basapara Mahendraganj la kami lenti ban pendep baka lai puai terik ulber jong usnem arhajar apunriu. Ula benrap baka tenat kelayok jeng menjur ban thau sau punriu teliki kam themai na kebenta baro art liki college. The status of science and commerce college Basapara Mahendraganj is as per below, sir. So the project is being implemented by PWD. So the overall progress is 66%. So the residual date for completion of the project is March 2026. So the government has conveyed the approval of 46 posts. So the overall progress, physical progress is 86%. Sir. And so the question was only for the physical progress. Menteri Ketana dilek kai ke jelau syakliar wadri la pentingna ba unsale ya ke jeng jurip ke jeng kenjeng dia nak bentak projek beper hapok ke mauring keneng constituency.
Habo jubah peke jengkli belawan ra do MLA ke mauring keneng uba Heaving Stone Karpran uba wajru labatai ke jeng temu jong ketanat nak bentakan ni kethan ke bekentuk peke jeng siang madan pelang plastik ni artificial turf bersnai ki kenro but bersnai ki covered gallery hamadan up kau seorang kam lulong but seorang kam neng nalor kata Katanat ketemu bersnai ke jengker ki madan nilai kai mau dungong but seorang kam mau deja but ban bu ru ye ki jengker ki jaka belatap ki jaka yang kali but ka artificial turf hamadan nilai kai mau ringkneng. Honorable Speaker, sir, the reply to start question number 76. 1, sir, it is under consideration. 2, sir, it is under consideration. 3, sir, it is under consideration. 4, sir, it is under consideration. And 5, sir, it is under consideration. So I cannot assure or give you the right time of when the survey and estimates will be done, sir, because the Department of Sports, sir, we receive a lot of proposals. So there are thousands and thousands of proposals. So for me to give you the right, to give you a specific time would be wrong. But sir, but I assure the honourable member that the survey and estimates will be done, sir. Hne KHASI Students Union kelapan long ke jing yai pajba bet persya ya ke jing temu jong ke sarkar ban mencuri ke jing penkala ya ke MEGHALAYA State Investment Promotion and Facilitation Act 2020 ban bersnai ki lenti rel ha ke KHASI Jaita Hills. Ya ke ni ke jing yalang lapan long kat ba ke jing yalang jong ke dorbar mang tingka kadang ya ceprang. Ki dekot ke KSU ki lara la ki lama ki banner bat ki plakat. Bat kila pertaru iki jeng perta persya ke MSIPF bat iki lenti rel. Hindre ki dekot ke KSU kila syak khang lenti haki board district bat ki pulit halat relbong ke lenti belet ci dorbar tau an ke jela. Ka KSU kila dawa nak ke sarkar pan wengno ya ke jeng penkalai ke MSIPF. Kinong yelam jong ke seng hadien bekilai kendu yu menteri rangba menekren ya ketekaman. For introducing railway into our state, we need comprehensive mechanisms to tackle influx, to check the flow of outsiders into our state. This is just a simple protest. We will be forced to increase the magnitude of our protest if the government went on deaf ears. MLA bermarwai jong ke Kongres uba Ronnie Willingdo ula kentat ye kijeng keno ba ula let penyesok ye ledish ke National People's Party dak baong ba kani ke dei tang ke kubor hamsaya. Haba kena bagi nong tok kubor hinin kesngi uba Lingdo ula pensyai bagi teki kubor hamsaya kim shim lami nak nugo telong henrei la tau penban dak we kala patai kubor. Upak Lingdo ulah ngap jar halor ketai kam haduk mentah kesngi hakaba khaduk ulah penpau ki kubor ki bom shisha da kaba kentat bet iki nugi jeng temu ki ban mi no na kaseng Kongres ki ginong kumo khaduk khadwa ki election ga dei ka kubor jong pada kan to kai ka ba pada ura ki ni haprang ni to kai ba ka daw ni hapya ni servant committee mendapat hak ke daw bertolong ni menolak menjok di situ kita menghap efek. Kahnyo Trap Youth Council Maftat Rashan Circle hinin kesngi kalale bina kendu yo Superintendent of Police ke Eastern West KHASI Hills District uba di Kuriam ha office rikam jong u hamairang ban but dien halor ke jing subasha penyap ka kong darisha Lingdo Kinshi bari kun ibadang arbanai i jongka ki bede ki nong snong jong ka snong langtor Yekimet jongki lalap hakawai ke jaka pelang jong ke snong Kinshi ha ka step jong ka arterik ulber arhajar arpusan Habo penpau ke jing sokia halor ke jing slem ban yo kai pot postmortem ke HYC la kentu ke sarkar jela ba ke dei ban thau ke forensic unit ha ke district knang ban pinstead ya ke jing tokit penpau khamtam chaka tanat jong ka ko kya jong ka district bat khamtam jong sarkar jela ka district Eastern West kalau benkam ya ka department ha ke bedei bat ka forensic department Hak ban le ya kini post mortem ni ba par of hair. Nomor la dia di ba kom ni dia ba ka bu ya ka jing ai pada nomor ba ka simpor slam haban transfer nang ni nameran Shopo East Castle District.
Hagashnong Mautangam ha Southwest KHASI Hills kabadika jaka kablakayo ngap sings us joka hima maharam but unong ki light load kadon ka wega school ka bakrteng ka Mautangam deficit lower primary school klalong tang ka wega jaka ai jingnang jing start hakate gishnong kabla penya da ka kinhun kiriyo shimen Henry kaniga school kala klalong ka jaka rimasi kabla dap dikisbo et masi hakeleng gimadan jong katika school na lor kata kajing tay kala janjot katunum kala pay bat ki kamra la shemba don jingkhang nakaliang orang ba shnong ka Mautangam uba lamprang len yaw pniaw ula pentip baka niga school kabla seng kisnam khat khandai spa prapo kadon tang we unong hikai ubla jan shrong that no mentau snem bat kumba ar phongot ki khna school lada don bashim kya kan long ka jingdu nong ka bakraw ki khna jong ka te school kai ro idan tang iwe no kai bapli la tang ipai kino kai namar tang iwe no kai kan sistem hadu kata namar hangne ki khna school kidan kumba ar phongut ye minta ban ong klam ka jingnang jing start isnga ba nginam la ban pediang syu andre ba ka slam hikai la ka bangin yo ka jing hikai ki khna school kalang community se kata kala we jong ki khna ijongi hanne snong Mautangam Hakawai ka jingja accident ne kasngi hakapor khat arshiteng no phaisngi hajan ka toll gate hapaham maulen kabadon na shilinter ka surok ba na shillong sho Guwahati Hariboi district we nong nya thuk thuk ubadang thmu banlet na Guwahati banlet sha shillong la klat ashen hadien bola sha ayu hakatrok kabadon khan riu shaka kabawan ya persha shu lai thu ba shwa ban poi hatol gate kani ka thuk thuk ka baya na VIP lane kala sha tanra akatrok ka bawan na ka toll payment lane ki pulet kala shimti kani ka met yap ha ka jo ka por kala bat no ya ka trok na ka benta ban le ka jing to ket bedon kam kat kum ka an Asian Youth Sports ringkat ka jing snok ti lang lembat ka All India Football Federation kalapalong ka workshop ka padang yat mentana ka benta ki referee kintay kum shi benta ban ai men sim ban kintiu ka sap jok pala chis pa nyo pho tli kinong ile kai na kaliang ki kintay hakeleng ki benta jong kari India kani ka jing pentrek kam ya ka balapan sedang ka arpoi trek urimpang ha Srinagar ka temu ban pen klan ha ka rukom pen ya ki jing le kai football Hadin kijing pentrekam ki belalong ki beseiso Srinagar bat Kolkata lapan long ru ya ka workshop ha ka pratrik bat kendai trek mentau benai bakani ka workshop kan ai men sia miki halor kumno ban penya ya kin jingile kai man ka por hapo kari lani shabar jong kari Haka jing persang ban ai men sia bat ban penslori ki samla ban don benta ki kamile kai bat ban lat na ki babun ki jing snio kam tam haka jing ki stat ki nong di drop udong ilam ba pau jog snong uba ban thok nong mali ula plie thamai ka madan ni le kai ka rumen futsal ha maudiang Riboi district lawan benishim benta lang haka ni ka skido MLA ka nong po uba amiral bonds im kum shi benta jo ka jing plie ni kong ka madan lapan long ka jing le kai parlok hapdeng ka KHASI Students Union nong po circle but ka Riboi Youth Federation nong po circle Mentang ini pe ke jing long jaman ke sim neng hatura ka jing ria kalong khat nyo degree Celsius ka jing shit kalong laipu r degree Celsius ka jing ngam kau hau kalong laipun rio na ka shispa haba pai pat cha kanong ba shilong ka jing ria kalong khat r degree Celsius ka jing shit kalong r puai point ibai degree Celsius ba ka jing ngam kau hau kalong san pu r na ka shispa kat bahajawai pat ka jing ria kalong khat lai degree Celsius ka jing shit kalong r pu r degree Celsius ka jing ngam kau hau kalong saup kandai na ka shispa Kasuin benengkan rang hatura, jawai bet shalong haki babun ki jaka. Swaban poi sebukut jang tup kubor ni bet biang sesian yakimat bukong san. Hadu san spash pau teli ki SHG ki don ki jaka sor jong ke jela bat sau puai teli ki bedang sateng pentip usimbut menteri rangbak ke jela ubak sniau phalang dhar. Yaki College Science bat Commerce Amau Plang bat Basa Para Mahadriganj latmu ban pendap hadu ulber ar hajar ar pusan bat ar hajar ar punrio.
Persyak ke KSU ke jeng temu jong ke sorkar ban menjuri ke jeng betkelai ke Investment Promotion Act ban linti rel ha ke KHASI Giant Hills. Bat kelas masih ke ying school jong ke Lower Primary School ha Southwest KHASI Hills duk jeng mentoi ki at pungut ki kena school. Ti perlok ketung lapoi subukut jong tup kubor jeng meta ke janmiet. Hadu bini syam yang berpilih syai kesi kublai pi baro.